Together, growing in faith, changing communities. Uthi mabazithoba abantu bami ngoba yini into ezosibuyisela ukuthi uNkulunkulu nakule COVID noma ngaba ibikwa ukuthi ulaka kangakanani i-third wave ezayo kodwa thina njengamanje uma sithatha ukuthi sizithobe thina sobantu ababizwa ngegama lakhe sikhuleke kuye sifuna ubuso bakhe bese sishintshe indleleni zethu ezimi ngoba kungenzeka ukuthi nokuthi uNkulunkulu uvumile ngoba zikho ikhathi ezimdidayo uvumile mawusathana esicela ngasifo seCovid kodwa uma sikhuleka kuye bese sivuma ukona kwethu uthi uyakusizwa sezulwini asithethelele futhi asiphilise. Engikuthanda kakhulu uNkulunkulu oNkulunkulu izolo enguNkulunkulu namhlanje enguNkulunkulu nakusasa uthi asifuna ubuso bakhe namandla akhe sifunisise njalo nokwenza kwakhe konke. Engikuthandayo lo Jeremiah Mndini aza kuyena namhlanje uke wafika kuyena eqaleni emthuma ukuthi ayosebenza wakhala uJeremiah wathi angikwazi ukukhuluma ngikhulumisa komntwana noma ngabe kuthiwa ukukhuleka ngikwazi noma ngabe uthi angikwazi ngisho ukuhuba kodwa uma namhlanje uhuba noma ngenhliziyo uJehova osazi engakasibumbi eyiswini zoma wethu uzokwazi ukuthi asisindise asise la sifuna ukuya khona ebusweni bakhe.